محمد خير الورى من جاءنا مباشرا شوقي للخير البشر الياسمي إلياتهار المصطفى من المنظر أطهر المنظر يزداد شوقي كلما أيان دراك بنيا ماما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم الله سبحانه وتعالى فكبر الشيطان تورما ولا دم دم نتوفلا أمبار دم الله سبحانه وتعالى تكبر كماي الله سبحانه وتعالى كا يامر لبطل كما كسلك على كربك صلى الله عليه وسلم على يعنينا بقرآن النسولا قال على نكمل كوب السلك على كربك كمؤمن من درا على يلا نو درس سيالا ودرس سكا كنونا كان سلك على كربك صلى الله عليه وسلم ويا مرسنا ما لبطل كما أم سلك على كربك أنا بنا سنمو أنا جنيان زنمو أم الله سبحانه وتعالى دلي على كاكا على كما على كاكا على كربك صلى الله عليه وسلم أنا بنا سنمو كما أنا جنيان زنمو كما الله سبحانه وتعالى كان زبطي السلام ياك الله سبحانه وتعالى كان فاتو السلام ياك على كوكايرك الله على بني كما نمبر ولا أمي فلدي السلام يا أنا مسماما مؤمنو على كرب صلى الله عليه وسلم منديو اتقوا الله فيما أمر أتوانجا جي أنغا سران الله سبحانه وتعالى وانتهو أما أنه نها وزجر الله سبحانه وتعالى كوانا مينتو أتوانجا زكو كي أتوليلا نحمد الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى تنو كبركة أن أتاح لنا فرصة الجلوس في المرة الرابعة والعشرين فوق المنبر على صناك الله تكاليك أنغا سكي مغاني ناني نانا منبر السانفي على الله سبحانه وتعالى دمني كما أكا دينة دمني كما أنجي كاني أنا تبع الله سبحانه وتعالى كا أيليد من دي وعد الله غير مكذوب الله سبحانه وتعالى كا ليدو تنغلو نكيا على القرآن النسولة إن تنصروا الله ينصركم مؤمنون الله سبحانه وتعالى كا جون نايد الله سبحانه وتعالى دمني ربا دمني الله سبحانه وتعالى لتجرا كما من بلا على دمني سركا على كدين بارنا الله سليلا ebe chesri ka ke tugo nyumana ki nata dlo alala ki jigi chenye Allah subhanahu wa ta'ala la insha Allah ta'ala itifo israko nabi fajjati mi ngo Allah subhanahu wa ta'ala te nas'alullah as-salamata wal afiya ami Allah subhanahu wa ta'ala deli Allah subhanahu wa ta'ala kan gishi Allah subhanahu wa ta'ala kan lafiya wa darsu bi walada ayo mazalna al ash'ariyya halibi ambe aqida ash'ariyya de ka tawhidu mi ni aywa dina tasira koromobe ala batu aka malikum anasina ka kalandemu alma maliki kalande munon leni imam ash'ari tle bena oluni alma maliki kalande taw ila qiyam as-sa'ati kata saydu makolo de melekelima obe allah subhanahu wa ta'ala batoni ala kilibandiya doni minni siki nyafalaw kera oka siki damado insha allah ta'ala ninye siki doye ala mimina ma halibi ka tawhidu nyefiye ika don ko ambe ala bato bata cogo mina allah subhanahu wa ta'ala joma ve joro mina farqu min be ani aka davon nyonje aywa insha allah ta'ala bipma sayakunu ala nubuwati was sam'iyati fami be aywa famu nabiyyu hakela bunye min gatanga di allah subhanahu wa ta'ala na ka kirawna kana nabiyyu ma aywa o bunye o bi famu cogo mina insha allah ta'ala bipma bina ke odeka ale agbe soso Allah subhanahu wa ta'ala ka hinana akumi to ka fa aka pmaula kwanye kelenye ko ta Allah subhanahu wa ta'ala ka dali kono mamina ni ere mingo ko mo ye kelenye ko mama sani mai ni ere labana ko kora isona ka sebeni ka bikiye wal maka foni dalane ko Allah subhanahu wa ta'ala de adama de belejele da ku belejele fay an ava adamu ye ku bebbe amba hawa uye ko pma domam sani doye
ne ma se ka dan fe labana kokora o ma kele woni nyonje ki bolo shi do ma ko nonu nye kiraw ye ma aywa ni ma hakadu nonu bana en nabi mo nyene ma hakadu amba fo iye ko kada hadam tama banayta hu yadika iyere koko min jo i bolo ka nyone ka firi at se ka fo ble olu chela ko doy ni ble doy ni no ko ne sabatira pambe seki don shi do mo ko makande ma mowte kelenyi ni mo ka kelenya be fo abi fo boyoro dama de la bokolo dama na alaka getro ko nyo fani o hakika saga yelema ali ibn abi talib ko annasu min jihati timsahi akfa'u abuhum adamu wal ummu hawwa'u amba fo ahlul bayti wi malku bon ansina ka kalande ambe alaka sallallahu bona o fe ko jugu nga malku bon ansi ya famu chogomina aya sebe chogomina ambe baloka ambe fatoka ambe tama o sirade ka o hakika e fo tsaka nyame ala alakira sallallahu bona ubonyeni ku karama ka kufa Allah subhanahu wa ta'ala jati kama hada ma asha alihi imamuna anga nyama balono de ka ayo de seba ka gafe kono ma yake ke to nyumana insha Allah ta'ala angara mako yo angala ola ambe baloka insha Allah ta'ala ambe fatu oka amba fe nga famu ko sebe jamana labana nenen vamuna insha Allah ta'ala febe be seki amina ngoro kono o kuma mo ye kelenyi ayo abeni yora inda madela ali ibn abi talib ko adama dum bokolola ko belejele kakkan o kakkan feju mena abuhum adamu ubbe fay anva adamu ye wal ummu hawa ubbe bay amba hawa ye a ngane bara damene na mo bi faranyonay bokolo bi fsema ndiya nyonye ni bara ye mo bi nyonda ni bara ye bara de dona ko ina odi ato mo ayo ye nyonda mo ye kelenye bara nane ko o kodona allah subhanahu wa ta'ala ka hakili mande amma ala ko kaka ala ya kama okma mbalma ke mbalma muso saybi tulo ma jo aywa imam abul hasan al ash'ari to roba mi naye aywa tawhidu doni saben kaka gafeye aywa mana naye ala ro osel khalqi jongolo ka allah subhanahu wa ta'ala davaraka di ama anya dofuye aywa ako fam yawla sisa abina joni ye insha allah ta'ala ala rusul wal anbiya kiraw ani nabi monga okmay tuloma jo sa ta'lam insha Allah ta'ala man humur rusulu jonu kirawye wa man humul anbiya'u jonu nabi mumni angu mango humman nubuwatu nambara Allah subhanahu wa ta'ala al ilahiyatu famunun lome Allah subhanahu wa ta'ala la nanya doni wiye ola namboro la ambi do nabi mum aywa nga hakela fembi saka fo nabi mum hakela ay al imanu bir rusuli alayhi salatu wassalam kalimaniya Allah subhanahu wa ta'ala ka kirawla amba fi limaniya alaka kirawla ode an yu'mina al mukallafu bi anna Allah subhanahu wa ta'ala asafa min an-nas rusula baliku min Allah subhanahu wa ta'ala baliku ki garsake ambi to ko baliku tamashon voyer ka tanaka saki aka hakili to ala aslami ji da fara sandan sekin cela musola wal aslama min ayilla da shi afarkolo la ko zigi kofe wal ma aslama muso bolo dona jila wal ma aslama la wajibu aywa bole ayera la nde be wele ko baliku nde wele ko mukallafu larabu kana ni nyorode la Allah subhanahu wa ta'ala ka hakaw be dloyla o dosa ka ta si sadoma nakadi yatta nakadi ye atoy man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur nakadi mami ke mu'mini ye da alala man sha'a wa man sha'a falyakfur nakadi mami ba Allah subhanahu wa ta'ala la e keli ala fa abi yere de nafa e de bisiki a aljina kono e de ba kono wala soro kiyama ha ate foy jidi Allah subhanahu wa ta'ala ka alayaka e bani alala abe ede toro ate foy bo Allah subhanahu wa ta'ala ka alayala salamu nen ba mana amba don ko koynye yere ni boliye an kono jugo yatinye a wajibi ale do baliku ka aka donga foko Allah subhanahu wa ta'ala jondo sukande nya sisa ngani ya dongani ko mo damene naka faranyona nete ola ete olula Allah subhanahu wa ta'ala yo kebi mashiati nafsihi naka yere sakoyaye wanga son oma ka jeni oye ode nene beka bunye furaye ni bana oma walma ne bana oma anga halakina anga aywa dogoya ananga magosa de bola alaka ngishama Allah subhanahu wa ta'ala jondo sukandiya aka joncela aywa kolu togoda ko kiraw aw ha ilayhim shara'i'ahu ayaka shari'aw doni ci olu dema kolu kala ala kasoro kolu ka kala ngaramo ye ku ci aka joma wa amarahum bit tabligh ila al khalqi akuma ay wuli katane Allah subhanahu wa ta'ala ko fo nga jonni ayta fu yakon Allah subhanahu wa ta'ala beya ma anzala min rabbihim femi jingina ko Allah subhanahu wa ta'ala yoro aywa kabu dabama yoro kana umma ayu ci ku kato lase la qati hujjatihim alayhi yawm al qiyamah
kaddalu aywa tike ka bo jongbolo kiyama na Allah subhanahu wa ta'ala kuyima kom aywa ni alaka jonge ni alaka jomso ni alaku nyi yamaru ya kika seli mo nay ma seli ni ko bi dalu nyini ka jo Allah subhanahu wa ta'ala ke bi boda nyini abi kiraw de ke aywa ika dalu tike laye kiraw cirima ni nu ma nyonyi inu ka cidew nyonyi of mani mawo mani don ba cekele nyonyi wala mani mawo mani don ba cekele nga gafe nyonyi aywa adonga fo ko dalu bana e bolo alkiyama jodo keneka min nyinne do envers anga nyere nyini jena ya wa ayyadahum bil mu'jizati Allah subhanahu wa ta'ala kirawni nabi mo ayu yakubaya ayu deme ni ma kenyango ye mamina ni jien masaw yu kwada ukwala kubu malu ku kan ngalo ke aywa ku ka cien ke ngalo ye Allah subhanahu wa ta'ala bi yere kunto tahta al hijabu jugoro abu deme ni ma kenyan donu ye nu ku man ninge anga ye nasor ye kiraye nasor le yen nabi nyuma amba fe kaninge anga ye Allah subhanahu wa ta'ala bo blakana ko sedi akana nabi nyuma akana nabi nyuma bo ke ko ke ka juku malo ko ke ka kafiru malo Allah subhanahu wa ta'ala yo ke mamunu nye ulude tokoy ko ar-rusul wal anbiya atike ma wara bile ma tawtay ko ta tokoy ko karama bunye ko be ke alaka waliyuye nga an kirawta cogote kelenyi o togota kelenyi wa asamahum min al-ma'asi Allah subhanahu wa ta'ala kirawni nabi nyuma ayu tanga kabo ala ko talima kirawta Allah subhanahu wa ta'ala ko ta fiyew nabi nyuma de Allah subhanahu wa ta'ala ko ta fiyew Allah subhanahu wa ta'ala shimatu do tabi'a do da'ula o tabi'a inde tokoy ko ismatu ko tati jingu kono jangu kam mirala jango kake awwalhum adamu o folo kirawni nabi nyuma folo o adam alayhi salam ya abul bashari fargol tigi bela jele fado wa akhiruhum wa afdaluhum ولما لبا ولما في سماندي والشهيد عليهم يوم القيامة أن من بينك شيري وككيامة وخاتمهم أنو لما لبا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ودي أيوة أنوندي محمد الكرب محمد أن كرا توبل جلي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الله سبحانه وتعالى كشي أنا كنما ببل جليك وعددهم في حساب الجملي larabu ka jate la larabu kan jate la aywa u bela jele jate kiraw aywa nabi mo hake qaka dun min al ulufi ma ba kama ani ba mu ka ani nani wa rusul ji yashu aywa kiraw olu ye ma kama saba ani ma tan saba wa bainahum farqun inda ahli al ilmi kiraw yarawni nabi mo woni nyonje don shiramo ka makana davarabe woni nyonje don shiramo ka famuna الرسول من بيويله كو كرا دون مكانا من أرسل إليه وأمر بتبليغه ما من الله سبحانه وتعالى يشيلك أما كلباك يامرو داما كواك وليكا جو كتا تشيلسي أبي فود ما كو كرا وكرا يب مكان مأخوذة من الرسالة ومننا أيوا كبو تشيدين يدلا الله سبحانه وتعالى كجنبودو الله سبحانه وتعالى يوتشي ناكا تشي ku kana ka chillasi asalamu min nyini mbave ubunyeni ku karama anze ko hakela nyona ala bunye min duma ma shitse ko hakedi uma aywa ambu bunye anze ko dama jirala nambe pma uka aka famu ampma kana ka fu bunye ba nyoro kala kada sallallahu alaihi wasallam ta togo ma ko ala ka chide ko ka soro ka temete abi fo ma ko dogo ya ne ma balona ola eti bunye fu katisa ala kada sallallahu alaihi wasallam ka bu umma ala kada ba bi wele de ko ala ka kira allah subhanahu wa ta'ala kanunya alakira ba muhammadu nga ka togo wele dama ko alaka cide wala ma cide ko o dogo ya maka min be alsalama do da amba nyinu fe o kana nguma indabla alakira sallallahu alaihi wasallam ni ayu ni manga alakira baka bonima ni koy ngun damina nan ni akunde senneni ema abunyana de o de ato ay bisoro nana ko ndamina na alakira sallallahu alaihi wasallam dogo ya lilla akunde se amma anvla shekundi la ilaha illallah soro wan nabiyyu man bi wele ko nabiyuma man ursala ilayhi ode Allah subhanahu wa ta'ala chilike mamima walam yu'mar bi tablighihi lama yamru dama kaka wuli ka talla se ka dafa mo ya ala yanji ama o yamru madama o may ba famo ko nabi mo nyekala ne ngaramo ko de o be Allah subhanahu wa ta'ala ka jonde istiqama ku nyeshi alama o be mo kala ko bo conviala o be mo ni nyonje islahu zatul bayni mo ni nyonje dilali o bu seko ke ola o be baluna o de ka foka fatu ola وهي مأخوذة من النبوة أي الارتفاع النبي ما يب مكان من أنك بالنبوة دلا أقرأ كورتا
ومن ذلك نعلم أن بعد دون أولسا أن كل رسول نبي كفوكو كرب نبي نمي وليس كل نبي برسولي نgan nabi ma bete kiray ninde tawhidul ash'ari ayo tiku ka famuye ninde maliku bun anas ka famuye wa daliluhu fi dhalika akadallu ayo opmana qawluhu subhanahu wa ta'ala wa de allah subhanahu wa ta'ala ka ayo pmakaye ala ko qur'anan nasula mu'minu ko wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula na allah subhanahu wa ta'ala chilike jamakulu kilingelen bele jele la kirala an ibudullaha ngo uma okane allah subhanahu wa ta'ala batu wajtani bo taghuta aya yere jonya aya yoro janya bolula faminhum man hadallah mabula nera allah subhanahu wa ta'ala mamin ngana wa minhum man haqqati alayhi dalalatu na'udhu billah mabula fili tienti yera ka wajibi yera maminga obaluna kafatu filila allah subhanahu wa ta'ala ni qur'an aya invo suratul nahl kono aya bisaba an aya woro kuma be min no fe wade ala yara ya sabati yesita ka fa jamakulu la ale kira ci ula kuma kiraw ka dallu ka fa kiraw sorole do kiraw be dallu jele fili qur'an nasula wa yajibu ala al mukallafi abu wajibi ya baluku ka kokora an ya'rifa ma yajibu fi haqqi rusuli aka kiraw hake ako shidon ko don ko tanga ka baloka ka fatoka alayhi salatu wassalam kishin nema ba kiraw ka wa ma yastahilu an fami mbaliledo hakela nindinya kira hakela ni yo famu wa ma yajuzu an fami bidaka hakela abisega nya ukanenge abisega nya alaka ngula nga jaku yate ni yen vamu kiraw hakela ibiseka qur'an tafsir to nyumana abi bo aywa toro sorolila idala nena ambitoka aywa mufassiruna do lame kiraw ka gele yakko kiraw ka jarabi nu balakali comme amma gwazan abu ayubu alayhi salamu ka banal lakali comme amma gwazan obe ibrahim alayhi salam ni aywa afacela lakali comme ma gwazan o to ka fa ko ibrahim aywa khalilullah fay kafiriye dawbe alkiraba sallallahu alayhi wasallam fata togoma ko ka kafiriya fo ni kiti nde dugura ula amba bangaye banyanan shafiya aka famu aka don ko alkira sallallahu te comme e chogo ni bi pma afaka afata comme e fana fa chogo ikatanga bunye ka karama allah subhanahu wa ta'ala mi bla kiti min digali la nyini ndife e dalane sama ka bon ngonnuna e yere nyini dama femi rabe bolo e senegat lawla alkira sallallahu faka aljina dona do maliya ibrahim khalilullah faka salamena ka kafiriya la ya'nika bi shay atinya sirashiya shila foni yidda do ala wa khutta fi hadhihi alqissa ichugubara nin kisaina yajib laka madarra kabira abi torod dama de samaka sima torom ye torob bilbil bay idan hakilimata ninge nafa fo ita femina ka nyishima ka do ala dama ka ta toro samaka siyirama na hakilla on kemanga minga kan nyini ka shido anga don femi aywa wajibi ale do kiraw hakela femi ni aywa atinye kiraw hakela femi ni adaka me kiraw hakela afalo alwajibu fi haqqihim alayhim as-salatu was-salam min wajibi ale do kiraw hakela halasu sifati o yemangutu sabaye wa hiya amangutu sabafli koro awala afalo as-sidqu kiraw centigiya fi jami'i ma ballagu ila al-khalqi o ye jep mo mabuda kata davema ku centigiya abele jelela ni kira ko ngo abana ngalote ula utengalo shidon wa dalilu ala sidqihim dallu kiraw centigiya ka ta'idu llahi lahum bil mu'jizati ala yaraka dem aywa ma kenyen doni udi uma ku deme ka kodi uma komi ni matsaka kenute wade allah subhanahu wa ta'ala ka pmakaye kalaman sariha pmajelela hada abdi nden alaka joye اخترته بالرسالة نيا كرنغراني كرايا وارسلته اليكم نيا تشيكاتا اما ما ميسكا بمبي اوتي ما ميسكا بالي اساكولا اوتي ما ميسكا بالي كواتا داكونو بماف اوتي ناي فيف نينا في ايوا فيف غدا داي ايو فواي ابا سورني الله سبحانه وتعالى لبني دو كو بلا اكا سيكونو افوندي ماكو معجزه نيني فورا على يدلا كان ني فوكا بان جوم بي دسي او واجبي ودلا كراو يوت لكه او مسكا كوربو barsabu setiki masabu kokoro abe ku deme ni mu'jizaye kiraw ka mangutu flanana sabana way al amana wa tablighu kadda kirawla aywa an kiraw yaruka aywa laseli law kanu kha'inin ni kiraw nasara jaban jiw kundu kati minan li risalati llahi nasara la ukmi allah subhanahu wa ta'ala ka ciwde doko lama aywa
amarana bi ta'atihim Allah subhanahu wa ta'ala kundi anzila ma yamaruya Allah subhanahu wa ta'ala kunda ka jon yamaruya ko anga tuku kirawni nabi mauna wattiba'ihim fi jami ahwalihim akunda afwanye ko anga tuku la ukalla halaya belejelela ni yaye ibi dedo ta tegama ko jira terula wala may kakalande ona nyende o koro e dama nyene don ne ko ni ngammi ngeni nyoke ne ko ni ngadda yoro men nan ndanaye kalande ona bene nyini ayne mene kalande ona bene fe ay tugonina ni yo fole o koro ko de ngari sakoy Allah subhanahu wa ta'ala jondo de ta utegema ko jira jon tawla nonu nyene ka kiraw ye nonu ngarane ala sakoy nonu nyene kan nabi mo nyon nonu ngarane ala sakoy ne nonu nyemme voyer ne ala côté akuma ay tugo nonu na aka son olu bolo mu'jiza wi o dalluye akuma sisa ni mangutu sabam minani du sukuna ka balaka ka fatuna e kiraw hakela jaku ya bledo ka utientigiya aywa ka daula aywa obina ni femiye ka donga fo ku blalala ku ka lasi wa dalilu fi dhalika qawluhu ta'ala wa fana dalluye Allah subhanahu wa ta'ala ka pamakan anzigi men ni zigi kenay minga ni wala dan aywa khatirun jidda afaratika bo kosebe ka sababu ke muhnu mande koronit lebi ban kenya ka mu firla nyona ni wala dande kunga tawhidu de kode ya kunye aywa masaw yen nafolo ta bebe ki ka tawhidu lapasa okuma dine labana ikhtalat alhabil bin nabili mu furngoto la nyona halim mata tafani saki vandomble ami alafo ka barkada onday ngoni aywa sanubleye barsabu annana ka bo aywa ulama umunuma qurunul muzakkati muhnu mande lamma samandi uludo don shidombo do o ba fo domina o ya soro ni nyami nunu mana o kumana Allah subhanahu wa ta'ala kama o ye sebenke Allah subhanahu wa ta'ala kama aywa mana fen bo uda e ba soro dalu jele ba la qur'an na sula o kana nguma kan ka fanga to ala ya kirawul nabi mo na dalu Allah subhanahu wa ta'ala ka puma kan e ala ko qur'an na sula ati Allah wa ati ar-rasula suratul nisa ila ayabidur an ayakonondo ne alaka jong ay tugu ne Allah subhanahu wa ta'ala la aga tugu aywa nga kirawla Allah subhanahu wa ta'ala labana ku dalane sanuya ka bangalo ndigama qur'an na sula ko wa ma yantaqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha alkaraba muhammadu na ye mi voye aywa muhammadu mandeu o ye tiye ne Allah subhanahu wa ta'ala de yo doada atani du ngofo koina na ko ngo iba soro ne Allah subhanahu wa ta'ala de yo foye o tiye tigele do kirato kilengele na belajelela suratul najm aya nani wal mustahilu fi haqq ar-rusul alayhi salatu wassalam min dinya kiraw hakala mbalma muso hiya diddu hadhihi sifati o de ni mangutu nunun sinay mangutu saba min foriye sisa o mangutu saba sina o lu tinya kiraw hakala alkadhu ngalo ndigiyat tinya kiraw hakala kana mirala yare wala khiyana javanti tinya kiraw hakala wa kitman ma ursilu bihi ila al-khalqi o cirani femin ndogo aywa laseliye kata davewma o dogoli tinye o hakela wal jaisu fi haqqihim alayhi salatu wassalam femin daka me kiraw hakela mbalma muso itlu majo ikafamu ibadon Allah subhanahu wa ta'ala illa diriye ni ala sona mima o deni kekakan yajuzu fi haqqihim ala a'rad al bashariyya farkolotiku kabbana min fembe be kiraw hakela kongo ba amina chogomena kongo be kiraw minati jimina ba amina chogomena jimina bu minati aywa ambe banaka kenaya chogomena o fana be banaka kenayati nga oluta aywa o ka aradu ka banamini fen o ka nyina ma yakono fen no me banamini uye la tuaddi ila naqsin fi maratibihim al-aliyya o ka aywa banamini fen no ngoni ndi aywa tama ati se yoro la fo ka ta naga shilike o daraja la kirati bana fo bana ka ke aywa nyiki ndola fenyi Allah subhanahu wa ta'ala yu korta oma kal maradi ina fa nyafa chugmana bana bi nyo hakala wal akl wash shurbi dumini jimi bi nyo hakala ودخول الأسواق سوق كون الدنيا بني وهكذا والقتل والجرح أبي نيرم ما كك كرا سببوي أبي نيرم ما كرا جوني إنا في التاريخ الإسلامي يا سبتاني تشوكو منا الكرب صلى الله عليه وسلم دلك جوني الله سبحانه وتعالى كما أيوة غزوة أحد دو جوني زبكر دم التمنة ما الله صنع كسيكا كنيا أما كوب مين أيوة كي أنا سادوتة والتزويج فرب نيكرا وهكذا ونهيها أنو نانيوانا كافو أيوة نيكراي o kama nga sanu musufuruma Allah subhanahu wa ta'ala maketi dalilu dhalika qawluhu ta'ala o dalu Allah subhanahu wa ta'ala ka pmaye wa ma arsalna qablaka min al-mursalin alaka kira aywa nema aywa mawchi kirawchi e ka kon enye illa innahu la ya'kuluna at-ta'ama fika soro aywa kira munundo o be dominike
أيوة ويمشون في الأسواق وبتام السقف يولا الله سبحانه أيوة الكربا ne kira munun cika kon e muhudu nye kira wudo obi duminike wa obi jimi wa obi tama sugu fiyewu la komi na fo mato tama chuku Allah subhanahu wa ta'ala ne vo ayo suratu furqanana ayo ayam muka ni nye fenye fendoni nye femi nga famu kira hakela nene vamu ni fesa ko to belejele o ye foite bile ka nyeshi uma fo bunye an karama mati fefen vo ikam ma ayo ma bama antise ko fo kirawma mati fefen miri ikam ma ba hakela antise ko miri kiraw hakela anga jigi yaw do Allah subhanahu wa ta'ala ni ani uni nyonje ani Allah subhanahu wa ta'ala ni nyonje anga kosame yorow do anga ambulo mine bawdo kata Allah subhanahu wa ta'ala ma no lu te andi Allah subhanahu wa ta'ala ye jangu ka se ka anze alama wi senge minge ola antise ko sara foito o sara fo bunye an karama assalamu ni de fen vitini mi no rama kadi ama kiraw hakela akuma insha Allah ta'ala wala day mito sena amana sami iyatu fana dima do na tawla femunun aywa namena qur'ana de ya foba folay ka kon qur'ana ni e kunda don o fe undallu ko jo ye ka dawla yani sayace ni saya ya sore madda o kelina ibika kafirina uzubillah akuma nandla lola sa masala dama do munun be ni foñongo keme ula ni aywa akara sababu ye kam hodo mande firiñona ni mobe ka ñon jahadini ay shunitle islamaw datru me ñona ka ñon la goshi ka ñon dokoya aywa qur'an aywa barka ñinniti daka adama do ñer dama ka ñon barka ñin o tiddaka qur'an nasina sabin o tiddaka o ye flanga fo yay o yeni apma amina ndado wala insha Allah ta'ala ka dallu jo iye fi ka lafiya fo ma sabe de munum ba fe ka ciene aywa ku fawnu mokaw tasira bla ka ñugu o fawnu mokaw ka ketala kalanda ya sababu ye dalu shirobali ya sababu ye ko lu tegamina jona ku jo aywa o fawnu mokaw kofe jango Allah subhanahu wa ta'ala laydu min da ma sabe de ñu ka suko ni rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala ko walladheena amanu ma'amun liman ya ñumana kaka alaka walu getoro kaka ma ñumawñe wattaba'tuhum dhurriyyatuhum bi imani nu bokolo tukura ula ni liman ya fiyemaye alhaqna bihim dhurriyyatihim ambu bona ku ula wama alatna min amalihim min shay andi foy ci ñeman nu nga barala ma sabe de dama de sakane zoro bokolo ñuma dama de sakane zoro na ala ya no ko ya mami ala foy ka ala barakada nasallallahu subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afiya am ala dil ala kan lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ka ngesi ka ndanga barakallahu li wa lakum fil qur'an al-azim wa fi hadith nabiyhi al-karim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Muhammadu khairul wara man jana mubashira shauki lil khairul bashari al-yasimi iliyatohari al-mustafa min mundore atohiril mundore yazdadu shauki kullama ayan duraku baniya mama